پۆلیتبیرۆ پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا پیرۆزبەهیا مەسرور بەرزانی سەرۆکی حکوومەتە هەرێما کوردستانی کرد. ئیرۆ پێنجشەمێ 15 هەفتان 2019 پۆلیتبیرۆ پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا دناما پیرۆزبەهیەکێدا بناوێ پۆلیتبیرۆ پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا و سەرکردایەتی و کادر و جەماوەری خۆی نیشتیمانپەروەر پیرۆزبەهیا مەسرور بەرزانی سەرۆکی حکوومەتە هەرێما کوردستانی لەسەر وەرگرتن و دەستپێکردنا سەرۆکاتیە حکوومەتە هەرێما کوردستانی کرد. دنامەیە پیرۆزبەهیا پەدەکە سێدە هاتیە. بەڕێز سەرۆک مەسرور بەرزانی هەلبژارتنا جەنابێ وەش بۆ سەرۆکاتیە حکوومەتە هەرێما کوردستانی دەوێ قوناغا گرنگ ji dîroka gelê Kurdistanê de pêwîstiyeke gelek watayan destnîşan dike û giringiya rola we pêkanîna xizmeta Kurdistanê û miletê wê de didixuyanî. Awayekî zelal, rastî û pêşketina projeya Netewîya Kurdistanê ku bingeha wê Barzaniyê Nemir ava kir, Serok Mesûd Barzanî serokatiya wê dike û referanduma dîrokî di 25 Eylûna 2017 de baştirîn nimûneya li ser têxuyanî. Polîtbîroya pedekesê serbar kir. Dema em wekû pedekesê berdewam piştevanî û piştgirtina we wekû serokatî, hikûmet û partî dikin. Ew yek ji baweriyên me yên bihêz, bi rastî û hêza rêbaza Barzaniyê Nemir tê. Rêbaza ku me bwere li ser kar û xebatê ji bo bidestxistina hêvî û armancên gelê Kurd nek bi tenê li parçeyekê, lê li her çar parçeyên Kurdistanê ta li derveyê Kurdistanê digihîne hev. Di dawiya nameya pîrozbahiyê de Polîtbîroya pedekesê got: Birêz Serok Mesrûr Barzanî, em dubare pîrozbahiya we miletê Kurd li Herêma Kurdistanê nû dikin. Çaverêne ku diriya we serkirdeyetiya Partiya Bira ji me re Partiya Barzaniyê Nemir, Partiya Demokrata Kurdistanê re Serok Mesûd Barzanî pêwendiyên partiyên me hemî partiyên li ser rêbaza Kurdîniyê rêbaza Barzaniyê Nemir bihêztir bibin û kar li ser rêya xebatê ji bo azadiya gelê Kurdistanê pêşketina wê berdewam be. Silav ji giyanê pekrawanên Kurd û Kurdistanê li her çar parçeyên Kurdistanê. Silav ji bo pêşmergeyên qehreman ku bi şanazî beravaniyê di ber doza gelê Kurd dikin. Silav li giyanê pak yê Barzaniyê Nemir bavê netewa Kurdiya bilind.